Ka Jaintia Hills Autonomous District Council ke Plie ka Jaintia Durbar Hall hajawai balapanya da Chief Executive Member ke Council uba Tombor Shiwat. Kani ke hall ke balasnaling ba ke skim jong ke soka pedeng kan yara ban kersyan ye ke jing don kam jong ki nong don benta ke tan. Uba Shiwat ula banjur lo ke jing don kam jong ke jing trelang ha pedeng ki seng san perthai ban pentikna ya ke jing pendon kam pura ya ke tei ke hall. Kesiau bahan ia ke sejuk kiwa hek chinong wah jika biar siam hai Henry ini warong ile mangkani ile dia mangkani Henry depan perhat ikam ke stip komiti ada manhagawan gadur le hapwai lagi ka mak ledem wai ka yo le sei wo ke ni ke building le boy lau pra Nede daw teror, nede daw piak, daw jekliar, daw mango kangkawi, nakitaw, tuwayok ang mula teror. Ka program Trail Blazers